Good morning everyone. Tani nga KD kumching ire chamlak sa bucha yang yo ngomong mayang longwa te onglak chingna timsi kude wai ke yang yo nga sabsina chalo ite pani gira tu rukhe ase. Hello guys, aji konyak theological association itu KTA kumching area tu longwa te jama kurula ase. Tata jabo karne aji morning day 5 AM de olaisile hole pani giri na beshi enaka time di felai dise. Ite already 6 hoise. Ite ami mop up kurubo. Ite Arunachal da ase. Arunachal bra Assam bra Nagaland de jabo. To pani gira bi ite olop rokhi ase. To ne aji ami birawli laga to ite yate bra Assam bra moon phale jabo. Tata bra he Myanmar border ite alongwa de jawla ase. To around 185 kilometer aji 185 kilometer inaka birawla ase. Edo ne mahala program kina sulubo to sai thakibe te Assam mukhi ase nagaja ito rasta ekdam bhal mukhi ase aru pite bade ekdam bhal aru pite bade ekdam kacha biya jaga bi mukhibo ita chole ko ase aru inaka na jaga bi Facebook chalo tu pai iya sorry inaka laga jaga bi pai aru bi khao wala bi ko bapre rasta to ya kruga itia tu Nagaland longwa jaga pungchi ase itia amikhan ekam bhal bata arrange kure ase program tu sai na jabo